Halo Dok, sampean dengan di iki aku wis teko. Oh iya ya wis. Aku enteni ya ning kene. Ojo suwe. Wis lah. Aku tanteni ning kene wae. Wis pada pegel aku lah, jancuk. Sakerna deh lu. Tumeng kening pakai batik. Konangan oh. Ngomong apa Thomas? Aku ora ngerti. Alah, sia teh sombong pisan karek pakai batik sakit BG, si belum bege nunggal pena pakai kemeja biasa bae. Aduh, salah saya apa Thomas? Kok masa gitu ke saya? Geus teh sia karek pakai batik sakit be sombong. Main bejakeun sak siau. Piye iki? Aku ora salah apa-apa yo main toyor-toyor wae. Dasar orang anak sopan santun nih. Jancuk. Tapi udut nak, kalau kena aing sama rasa atuh mah. Facebook bukan bae aya nu minta kenalan di inbox. Hau, kenal deh, main HP gini, jabeng seng. Aduh, sia datang geus ngaledek aing bae batak rujuk sapoe ku cek kompa. Aing teh keur muka pacebok. Sabari nyapa sobat dumai, sabari dengan awewe. Gandeng tak. Buka udut tuh, aing ngopi wa udutna arasem aing, korompangan aing. Allah, mentar aku ke aing, aku naik agen aing tadi teo, aing udah omongkan hau. Ngomong naon atuh sia? Biduit teu bege sia teh. Si bulu kau, tadi kapanggil di hari pakai batik segitu bege, sombong pisan. Yo, aing ngomong kos kieu bahasa Sunda, teu ngartieun ieu cenah. Bege kitu mah, tak aja menang tonggongna ka melengkung. Itu hau, karena nah, udah kan cicing bae, biasa ngalawan leh. Ka bener sih lo bodoh tak? Bener hau, kira apa yang ngau bodoh? Oh, Kemana sih kondraw? ini pemain gede. Geus tak, kayak kurang digawean bae si buluk. Oh lah, aing bisi dari si bulu. Goblok pisan sia, ongko deket tekeuna. Ya, jalaya aing ya, was. Lihur sok. Ya, cicing. Jago. Tama keur beneran bae. Ngangkeng bae kak. Suwe temen si Do. Aku iki wis kuat pegel. Iya maaf mas, kita mau urusan dikit. Ya wis lah ayo mulai. Aku wis kangen karo kaleku. Iya. Kelatak. Tuh si buluk tuh. Si, gini kau, bikin. Bang wis lepet tuh karet peng tonggongna. Belum sakit nas lagi. Pak, eta tah ternyata pemenangnya. Jangan tah men cepret betong wae sia. Rasa buluk men cepret. Salah terus. Sia terus di mana buluk? Jare pemakai batik musi batak. Aing terus dindi pokok aing tisuk bagian main bae pincian terus berot aing. Ulang apa bodoh ya, dosa. Dosa dindi sih aing pokok tisuk bagian main pincian terus berot tujuanan be di dieu. Kumatak. Segini noy lain sih. Sia tuh di jaman teh ngomong bodoh bae. Sia wani ka aing. Eta tuh mata. Keng bae si batak kana mah. Jadi sliding sih ku aing. Di sliding. Emangnya main bola? Batak, stop. Punten dong. Ini ngomong kopi beli. Ana angkel.
Ndak si angkel mumet wis macet-macetan ning jalan. Bisa gawe akan kopi siji karo angkel. Iso angkel, ya wis, toko ini sedelat yo. Yo. Aku gawe kopi dikit. Nggih, Dok. Ayo, yuk. Ini dia. Kamu lo, ini masih si Wolo kamu lo. Kamu. Piye, Mas? Ono apa? Kamu. Alah, sebatak benang punya sebuluk. Bahaya yo mah. Masih naik lo kamu. Mas. Iki ono apa sebenarnya? Parah pisan sabuluk. Cibatak geus ampun guys ya. Teganya sia. Caikan kabeh iki mesti ditakoni karo si Godok. Geus tenang tak, mulana yo. Aing trauma au, bising sampai kusubuluk deui sampai tulang aing bengkok. Mual aya aing tenang tolongan tak sia. Apa bener sih au? Bener, tenang bae ge. Nang satu gian, Bo. Yang baru dek, Pak. Yang budak Andi, pokok mesti dia. Kalian kan bawa ngidulkeun lah, ternyata ini di bae. Bete bae sama si tukang dagang tepayu. Si buluk gua lupa toh. Macam buluk lawan bae. Tenang tak poin bantuan sia, gandeng bae kang sumpah suku tak ku korong. Woi, Batak. Si buluk kau. Kalem bae, kalem. Daguan sia, akhirnya. Oke. Buat bau, geus cicing kalem bae ge sia mah. Geus ah. Tungguan. Batak si Kandi. Janut, oke. Iki angko kopine. Sundo. Si ora gawe kopi. Ora angkel, aku ora gelem kopi. Lah, terus gelemnya apa? Rada anak siji angkel. Wele, masuk iki. Ya wis lah ngopi. Karo angkel. Lah, bocah ki maning. Ayo sepuluh kau, bawa gening. Ini sibuk kayak dua. Mau gening tak?